Jerusalem chiat thu hi mi tam takin hriat an chak thina Jerusalem chiat ma kumli vela tangin Palestina ram chu abuai hle a Paul in tolvu ka in tha vak te an chinga Rom chuan asipai te atira Palestina ram ron fanga himna zongin mi tam tak Jerusalem an tlan luta Jerusalem chu Jehovah khopui thiang limani awangin him tura an ruata mipui makta duai ni aya tam an omani Zudate zinga chuan tlem te chau Christian an ni a Christian lo te chuan Isua chu Messiah an pom lowa Jehovah chuan Jerusalem chan turin a Messiah la ron tir do ni nan ringa thamung takin an lo nga ka Christian te ro chuan lal Isu na lo soilok vek to wangin Jerusalem atangin an tlan chuaka bela khuwa an tlan lut loma chu mi hnu loka chuan Rom sipai te chuan Jerusalem khopui chu an hual ping ta ni Rom sipai ho chuan nun na tam tak senga khopui het bai vak ai chuan riltama an thia free in a suat hun chuan nga ka kulpona tu ma chuk theilo turin an dang char tlata thanga chung kulpona chuk theimi alo turan hual pin hnu chuan mipuya khat to tlat khopui chuan atur zo talawa mi tam tak riltamin an thia alada maten an chung te sa an ei ta hiala chutiang khopatam na rap thak chu an tuara mipui sang tam tak an thi nu chuan Rom General tita chuan Jerusalem khopui chu alu chilta ni Rom sipai ho te chuan Judaladam chun te chu rap thak tak le rong takin an soisa a khopui chevel tlang te chu mi pa le mai chia an khen be na cross in a khatlata cross siam na tur thinga omlo thlengin an kheng beta abak chu rong takin an tihluma Jerusalem khopui chu thisenin a khat zauta sanchin thaziak tu Josepha chuan makta duai khat le nuai khat an thata singko le sang riat sala an throya ni ati chung an sal ruai te chu sipai hoten rom khopui panin an choma khopui ro pui deu an thena piang in ennom siam nan sakolan sual tir thina achak deu chawin rom an theng thayani Jerusalem ne tu rom sipai ho te chuan ne tu an ni choi moinan an salman te chu chapau takin khopui chunga an chom luta Roma chuan ennom siam nan an manga athen sala an thal boka chutatang chuan Juda sa khuwa chu atiau zauta temple an nei to lawa in thoina an mang thei to lawa puithiam an om to lawa Rorel Paul Sanhedrin an om thei to heklo ma se an sabat cholni an mang zela ser antana in khomna in synagogue omna pianga in khomna an la nei zelani Christian ho in Jerusalem kalsana bela khuwa an tan chu kha Juda te chuan an ngai thiam lawa mani ram le nam phasan tu anga in an ho ema an huat na chu an thei angin an tilang zel thinani chu mi nu kum somruka Simon Bar Kujiba lo chuaka Juda te zinga chuan Messiah chu keima hikani ti na tlang awa mitam takin an zuya Rom sarkar laka chuan an hel thale ta a Rom chu sipai te tirina bei thale a Hadriana hawin an lo thoka Juda te chu an ramata an matiau zauta a lal Isu na damlaya alo soilok to ang ngei khan alo thlengta in te chu ruaka nu cheina omta a tidar tuten om chu adin lo na tura alo dingta chu ediza somthum panga kuma khanani Hadriana chuan Jerusalem muna chuan khopui thar Elia Capitolina adina Judami reng chatu ma an lu aphal lawa Juda te temple muna tak khan Jupiter siama lal Berlim lian puyadina mi puite chu beturin thuwa pe a Christian te mun thiang lim Calvary tanga chuan Venus temple adin bokani Juda Christian te po in Jerusalem chuan tin san veta a Zentel khopui alo ni tak ang nge in Zentel Christian ten dinin biak in te an lo nei vele ta thunga tunma ka chuan Jerusalem ko ran ho tu bishop chu Judami adi thina tuna chuan bishop chu Zentel mi alo ni ta ni Juda te chuan an mani chandam tura local Isu Christa chuan lo du lo wangin ama lal Isu na lo soilok to ang nge in frem na chu an chunga lo thlengta a an ramata chu ramtina rambik mumal nei lowin an wak tap ta chiama indo pui patni na zot nuwa sangkha zakwa somli pariat kuma khan ramdang tan pui na zara an ram nge ya an lo kirle thei ta chawani zirtir petera chanchin Simon Petera hi Johana Jonathan soibok fapa Besaida le Capernaum khuwa chengania ai zonna lama sangaman tu ani nupui po na ya ma se afate chanchin ro zi alan ani lemlo
Galilee lammi ni in Bethsaida khuwa apianga Capernaum a khosa tamzok ma ani in po Capernaum a hian anei nge ni Capernaum khuwa an chen na in chu kumsabi panga na kheng khan ala dinga tuna chuan biak in sakna hmuna tan an mang to ani ome Isu zirtir zinga chuan Peter hi thuthlung thar huna ringtu ta hriat larber Paul ringtu tena an hriat ber Paul an nge ni Isu Krista hun lai khan Isu an kaudan chini anaya Simon tile Peter tina kauthina a Hebrai ming chu Simon ania a Aramaic ming chu Kifa ani thungani Hebrai tonga a ming Simon ti chu lung tina ania Aramaic tonga Kifa ti po lung tina thawani Peter ti chu Greek tonga ni dei thungani Peter mi zia hi rindan le soidana in anglo thlu a thei ome amaro chu heti hunlaya Flavius Jefferson Galilee lammi te zia soitang hian Peter mi zia tur chu hriat thaya Flavius Jefferson chuan Galilee lammi te zia chu thil thar lom mi miril ruthak ma sarkar laka hel nuam ti englai po hel na chok chuak tura hroi tu zui in pai at mi mithin chia in hmel boy hrat em mai tin an tlom ngai hle bok ti in Galilee lammi te zia chu Flavius Jefferson soya hetatang hian Peter mi zia tur chu hriat thei ome ama Peter hi rialam deu pawan tlang tak ngolu tuklo ni nan soi thina then khatero chuan min mudum lama nei ti te po an om bokani zirtir te zinga po hian ho tu ni thiam tak a ming po lamrik masak berani fo thina milang tlang tak le mani in ring tok tak huai sen le lulul thil ti tut mang rilru om to chu ti zel mai tummi mi tho thang thatak mangai na nga le merin om tak mi ni in soi ni thina ni Peter chu Jerusalem khuwa kauran ho in khom puyan nei po khan Zentel Christian ani chungchang thu soi berani a Zentel Christian te zinga hian ronga bol me ulawa Judaho nam zinga rong bol hian a chuak berani Babylon lama kalpo in Judaho nam zinga tho ronga bola lekhathon pakhat na po hi Babylona omlaya azia nia soyani Talmud lama po Galilee lammi te hian thin chiat thute hlimhlop bol na le thil ti tut mang mi an ni thute an lo ziak ve thomaya Peter po Galilee lammi ani awang hian ami zia tur chu soitak angkhana hriat thei viawani Isu nunga zuina konga po hian thil tam tak ti suala naya mase huai senna le dikna nein ainom le zela malsom na po dong le nge thina ni Bible Peter lekha thon pakhat na hi Peteran Babylon omlaya azia ania hriat ani a Babylon hi manlai huna Mesopotamia ram khopui Persian lal ram zau tak noya omni in Mesopotamia mi te hi sa khongai sak tak an ni a hengte wang po hian Peter chu Mesopotamia rama hian rongbol in akal nia ngayani Jerusalema kauran ho tu te thuron angin Jerusalem khuwa chu Peterana chu asana heti hunlai hian Herod Agrippa pakhat te chuan Judai rama opa Christian te atidu da chiam bokani Peter kai roina nuaya Jerusalem khuwa in khom puilian an nei masak ber po hi kum edi somli pakwa vel ni hriat ani a Peter chuan Jerusalem chu asan nu hian Antiochia kal le a Antiochia hun engemaw chena om nu chuan Rom kholama kal le in mitam tak Christiana siam le ani Peter hian rongbol na zau tak nein ram sang kal kwal nim le a Pentos ramte Galilee ramte Cappadocia ramte Bithynia ramte Italy le Asia te hian chanchin tha hrilin akal kwal thina ni Asia Minor lama chanchin tha hrilin kumsari lai omboka Antiochia ko randinin chumi nuwa rom khuwa chu ko ran mun puya asiama chuta chuan kumsom ni pangalai ko ran enkol na thok bokani Roman Catholic ho chuan Peter hi rom kho bishop masabera an ngaya malai ko ran thuin hlan chon na lama chuan hetiang hian an soi thin Marka le khabuziak chanchin tha Marka ziak ti hi Peteran Marka ne na ziak tura ti awangin Peter tu soi chu Marka hian a ziak ni in malai ko ran thuin hlan chon chu na soi thina chutiang alo ni chuan chanchin tha Marka ziak hi Peter soi anga Marka zia kan ti theidon ani Peter hi thiam na lama zir sang lo hle ma se lalpata na athanim ngai na hi aro pui hlea jowe ta chuan Peter chungchang hetiang hian uar takin soya Peter chu lungin rak thak tak mamertain antia chuan an khunga
mamertain tan in hi chhawng hnih ni in a hnuai zawk hi tulianam tih ming vu ania chuta chuan Peter hian khunga tulianam hi a hreom lai ber mitang te ngai sak lo na mun ti bai tak tuinai lo tak thim tak mun nong le rim che em ani ti in Catholic Encyclopedia in azia kani chuta chuan kumkua lai atang ni azia ani a hreom taka tan tir ni ma se tang veng tu ho tu processa sate marmedia sale midang somli pasarui lai Christiana asiam manani Petera Rom khuwa omlai hian Nero chu Rome Empire ania Nero chu na male ma chu pathianlal bera in chalboka hengun la hian Peteran Rom khuwa bitam tak Christian asiam ti ariat phei chuan alung oi loina thin ur hlea Nero chuan Rom khomi Christiana inlet ho chu na satakina ti tu ta tin a khoma ennom chuanan te mangin sakai bak nei te le ram uite ase tir thinani chutiang chuan Christian ho chu ti tu da na sa ema chutia ti chanber nian soi chu Christiana inlet tur te kha Christiana an inle ngam lo nan ania tin Christian na chu chutianga ti chuan anrem mai theidona angai wang ani ma se Nero rin angot chu ani haulo maya Christian na chu apung tual maya Christian te antam tuala chu wang chuan Nero chu alung oi lo zuala Christian te zinga an ho tu ber Roma Christian enkol tu an ho tu pa ber Petera chu lal Nero chuan manadu ta hiala ma se Rom khuwa Christian ten chu an hriatin Petera chu athi ve mai an hlawa Rom khuwa tang chuan an chung kuain anupui chenen in thiar filim turin tir chuak luita a ma se kunga kallain Petera hne na Isu lo in larin Petera chuan lalpa khungai kaldon tin Isu chu azota Isuan Rom khuwa khen benon le turin ka kaldon ani tin a changa chu thu hriat chuan Petera chu tap zoya Rom khuwa chuan akir le ta zoka huai takin Rom khuwa chuan ronga bol chunzom le ta ni chuta miu chuan mana tok ve ta a frosa khen be turin a chung thu rel tlu kanita ni a hun top dar kara chuan amit mu lai nge yin anupuyan kheng bet masa ma se Petera chuan ngui mel apu lawa zam mel reng pulawin hlim mel apului ram zoka anupui chuan van ram thleng don ti a hriat wang ani anupui hne na chuan zaidam takle onem takin lalpa sareng ro ti na fui mola anupui thinu chuan Petera hun a thleng ve ta a edi somruk pasari khan amangin na angein ale lingzong in frosa an kheng beta chuta chuan lalpa tan amar tar ta ni